mbere na mbere dushima Imana kuba hano ndetse n'icizere Azafu ndetse n'ubuyobozi bw'itorero mwatubonyemo mukabona ko ari byiza ko dukwiriye kubana kuri uyu munsi wa none. Rero ntabwo nza gukoresha iminota yose bampaye kubera ko ndabona abantu benshi batashe n'abari hano ndango ibitekerezo byamaze kugenda. Ndaza kugerageza guhina inyigisho nari nateguye kugira ngo dusigira abaririmbyi umwanya, yaba ari aba organizer nabonye batigeze baririmba, yaba ari abashitsi, tugiye gusiga umwanya uhagije kugira ngo dukomeze n'indirimbo kubera ko uno munsi uba witiriwe kuramya no guhimbaza ariko binyuze mu ndirimbo. Twavuga ngo amin. Rero ntizimbye mu magambo, ndagira ngo dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 25 n'umurongo wa 26. Turaza gusoma na Matayo 2 n'umurongo wa 8 hanyuma tuze kuganira. Umuntu ufite Bibiliya y'Ikinyarwanda adufashe. Byakozwe n'intumwa 16:25 na 26 hanyuma Matayo 2 no ku 8. Yego. Byakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 25 n'uwa 26. Kadusome mu izina rya Yesu. Yego. Byakozwe n'intumwa 16:26. Haravuga ngo uwo mwanya habaho igishitsi cinshi. Imfatiro z'inzu ziranyeganyega. Yego. Inzugi zose zerako zirakinguka. Iminyururu ya bose iradohoka. Amen. Amen. Inzugi zirafunguka, inzugi zose zirafunguka n'iminyururu iradohoka. Soma Matayo 2 umurongo wa 8 hanyuma tuganire. Yego. Some mu izina rya Yesu. Yego. Haravuga ngo abatuma i Betlehemu ati nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana. Nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana. Nimumubona muze mubimbwire. Nimubibona mubone kuza kubitubwira twebwe abasigaye bicaye. Nanje nje kumuramya. Amen. Hanyuma natwe tubone kuramya. Amen. Twavuga ngo amina. Umurongo baduhaye wo kuganiraho uri muri Zaburi 103:1 ariko nkomeje kuyisoma iyo Zaburi yanditswe na Dawudi, yayandikiye gushima. Yari yanditse ashima ku mpamvu z'agakiza twahawe nk'impamvu nyamukuru yo gushima. Rero ntabwo nza kuvuga hejuru yo gushima, ngiye kuganira hejuru yo kuramya mu mwanya muto ushoboka. Mumaze iminsi myinshi mwigishwa hejuru yo kuramya, ariko nkuko Bibiliya bivuga ngo bahora biga iby'iryo jambo ariko ntibigera bamenya. Mumaze iminsi muhabwa ubusobanuro butandukanye ndetse rimwe na rimwe twogira ngo tubusubiremo, hari aho twogira tugata mukaba mwona dukosora. Ariko simple definition nshobora kubaha hejuru yo kuramya. Kuramya ni igikorwa gikorerwa mu muntu uzi. Subiyemo. Ni igikorwa gikorwa n'abanyabwenge, ibipfu ntibishobora kuramya. Bibiliya ivuga injiji n'abanyabwenge, ntabwo ivuga abicaye ku ntebe y'ishuri. Bibiliya iyo ivuga
abanyabwenge ibishatse kuvuga bavuye mu byaha. Yobu 28. Dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko. Ntabwo ari ukumenya gusoma a i o u, oya. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo n'umuswa wo muri mwe ngo iyo nzira atazayiyoba azoyimenya. Rero ubwenge budutera kuramya Imana n'ubwenge bukomoka mu kurekana n'icyaha. Twavuga Bibiliya iyo ivuga kuramya ntabwo ibivuga nk'igikorwa cyo kunama cyangwa cyo gupfukama cyangwa c'ubundi buryo twobikoramo, oya. Bibiliya iyo ivuga kuramya, semeni amina, ivuga ko ari ibitugize byose biramya Imana. Yewe dushobora kubikora tuvuze cyangwa tutavuze. Paulo arandika aravuga ngo nyinyi ni barua zinaosomwa na watu wote. Kwa hiyo wanapowasoma, semeni amina, baherako bakabona impamvu zo kuramya. Igitabo tumaze gusoma cha Matayo 2:8. Bibiliya yavuze ngo Herode abanyabwenge bamugezeho bavuye iburasirazuba. Aba bari abanyabwenge babishakishije mu mpapuro, ntabwo ari amandiko basobanuye. Bari abanyabwenge bigishijwe astronomy, uburyo bwo kugenzura ikirere bakamenya ngo iyi nyenyeri ifite ikivuze. Mu byanditswe rero bari bafite inyenyeri yari ibonetse igenda ibayoboye, yagaragazaga icyo ari cyo. Mu byo bari bafite mu myandikire yabo havugaga yuko iyo nyenyeri izaboneka hazaba havutse undi mwana. Ibo rero mu kutamenya kwabo nubwo bitwaga abamenyi, baje gushakira umwami bwami, baje gushakira Samuragwa kwa Herode. Ngo bagezeyo arababwira ngo nta mwana wavutse, nta mwana uri hano, ariko ubwo mufite ayo makuru nimugende, semeni amina, nimumara kubona uwo mwana muze nanje mumbwire ije kumuramya. Utegere neza, timureba imbaraga dukoresha mu kuramya no guhimbaza Imana zifitanye isano nuko tutabonye uwo mwana tugapretendinga hanyuma tugahatira n'abandi nabo ngo bigirishe base naho bamutubonyemo. Subiyemo imbaraga tuzadukoresha tubwira aba bakecuru n'aba basaza guhaguruka no gusisimuka ngo bagaragaze ko banezerewe. Semeni amina, ntabwo zakabaye ari ngombwa. Imbaraga tuzadukoresha tubabwira ngo suko nti mwanezerewe. Yohana yaranditse aravuga ngo ijambo tubabwira taco rifitanye isano n'umubiri, ngo ahubwo n'ubugingo. Zaburi 133 yikavuga ngo bimeze nk'amavuta yatemze ava ku mutwe wa Aroni, ngo arashoka agera mu bwanwa, ngo aruwagera mu misozo y'imihuzu yiwe. Bivuze iki? Bivuze ngo umuramyi mwiza ibimukomokaho biratemba bikagera mu iteraniro. Ariko muza mutujijisha hanyuma mugashaka ngo natwe tubajijishe. Ntabwo Musa yigeze abwira Abisiraheli ngo nimutwikire mu maso avuye kubonana n'Imana, ahubwo Musa amaze iminsi 40 hayabonana n'Imana. Bibiliya iravuga ngo amanutse baramubwira ngo itwikire ntidubasha guhangara kubona ubwiza bukuriho. Namwe nibo babona bahere ko bahimbaze
ubwiza bw'Imana niba buturiho, aba bicaye ntibohangara kwicara baha babona umwami wabo. Aba bafite amaso akanuye gusa timwomenya ubunyarira jisho bunyariye amaso yabo kugira ngo barire. Aba muwamubona badafite imbaraga zo gupfukama, bikomoka mu kuba natwe tudapfukamye mu mitima. Imana itubabarire. Rero initire yo kubwira abantu guhaguruka mu mitima bicaye nka wa mwana se yaza abwira ngo nicara akabango nubwo nicaye mu mutima ndahagaze. Mubanze muhaguruke mwebwe, apana fizikma, apana imitumba n'imita. Mubanze muhaguruke mu mitima yanyu, mubanze mupfukame mu mitima yanyu, mubanze mutega amaboko mu mitima yanyu. Natwe ijisho rihinguranya rizabona ubwiza bubarimo budutere gukora ibyo muhamukora. Bibiliya iravuga ngo Saduraka, Meshake na Abedinego semeni amina ngo bamaze kujugunywa mu itanura ry'umuriro. Nebukadinezari ntiyari yarigeze abona Imana n'umunsi n'umwe, ariko ngo bari mu itanura bakomeza kuramirizamo Imana, bakomeza kuyihimbarizamo ngo agobeza abantu. Atese mu muriro twajugunyemo abantu bangaye? Baramubwira ngo bari batatu. Arababwira ngo kindabona uwa kane kandi arasa n'umwana. Iyo twaramije neza aba baza bahishurirwa, iyo twaramije neza imiryango izifunguka, iyo twaramije neza iminyururu ibosha abantu baje bitavye impamagazi y'Imana ivuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Iminyururu ibaboshe izidohoka. Ariko jewe nigeze gufungwaho nta muntu uza witeteye ari muri mabuso. Ikintu cya mbere baza gukorera ugeze muri mabuso, baza bagukuraho ibintu byawe byose. Baza gukuraho telefone, baza gukuraho mukaba, bakagukuraho ibirato, bakagukuraho ibishoboka byose. Nukuvuga ngo umuntu wese ushobora kukuvuganira nuri free, nutaboshe. Ariko muzi ubuhanya twagize, dufite imbohe zihazi kishishikariza abandi kwibohora. Dufite abantu bari kukandoha ikubusambanyi bahaye bakiza abasambanyi. Dufite abantu bari kukandoha ikubwibzi bahaye bakiza abibzi. Dufite abantu baboshwe n'ingoyi za Satani n'iminyururu. Ariko bigira wanajifanya, wanaiga mtindo wa utakaso, wanaiga mtindo wa kuwa ni watakatifu, kwa maana wanajua kanuni. Bazi bisabwa kugira ngo umuntu ngo agaragare ko ari umunyamwuka, bazi bisabwa kugira ngo bicara mu ntebe z'ibyubahiro. So wanajua kujifanya, bazi kwigira. Muri uko kwigira rero natwe kubera ko turi indyarya tukaguma natwe tukigira nkaho nyine twemeye ibyo batubwiye kandi tutabyemeye mu mitima. Ni wafungwa waliofungwa kwa minyororo bado wanataka kufungua wengine. Biblia yavuze mu byakozwe n'intumwa, havuze ngo bigeze mu gicuku ngo Paulo na Sila bagira gute, bararirimba, ngo barasenga bararirimba, ngo bamaze kuririmba izindi mbohe premierema zirabumva. Mwaduciye amatwi. Rimwe na rimwe ibyo muvuga, ibyo muririmba titubasha kubyumva, mwaduciye amatwi bitewe n'imigirire n'imigenzereze yanyu. Gwizindi mbohe zirabumva, ngo zimare kubumva semeni amina, ngo habaye igishitsi kidasanzwe, habaho umutingito volka itenda kuruka, habaho umutingito ikirunga kitenda kuruka ntani kiri muri iyo zone. Kabiri, ngo imiryango yose, milango yote ikafunguka, imiryango yose. Petero umunsi wa Pentecost ugeze, nta muntu yigeze akora kubwibzi bwiwe cyangwa akore kubusambanyi bwe.
nta n'umurwanyi yigeze abwira ko ari indwanyi, ahubwo Petero wari wamaze guhinduka washizemo n'ubwoba, ngo ahagaze ngo atangira kubwira abantu iby'ubwami bw'Imana n'urupfu rwa Yesu, uburyo ki yapfuyemo ku munsi wa gatatu akazuka. Bibiliya yarambwiye ngo iryo jambo rigira gute, ngo ribacumita mu mitima. Toba ya msamaha siyo ya kuongelea. Toba ya msamaha ni kugeuka msamaha, kuramya, kuba umuramyi mwiza. Ntabwo biva mu majwi n'ubugenge, biva mu kuba twarabohotse kugira ngo tubohoze abandi. Narababariwe rwose undi umwana w'Imana. Oh haleluya, cyubahiro n'ubwiza bwa Yesu. Narababariwe rwose umwana w'Imana. Haleluya, cyubahiro n'ubwiza. Mugende nimumara kumubona muze mutubwire natwe tuje kumuramya. Waimbaji, nenda kwanza mkamtazame muone utukufu wake. Si lazima mbadilishe nyimbo, si lazima muruke hawa muache. Ubwiza gusa mwakuye imbere ye burahagije kugira ngo bumurikire iteraniro. Bibiliya iravuga ngo kubera kuramya no guhimbaza ngo kwabaga mu nzu y'Imana, ngo bene Azafu ngo bazaga baririmba ngo icyubahiro cy'Imana ngo kigakwira intebe n'urusengero rw'Imana. Ni indirimbo ki ikenewe mu kuramya Imana, ntabwo ari indirimbo ya evenema. Bimwe mu bibazo dufite indirimbo tuza turirimba tukazitirira kuramya Imana, oro abahimbyi bazo barazihimbye bijanye na situation barimo, hanyuma mukaza mukadukoroga hano tutari muri iyo situation, mukatubwira ngo natwe ngo tunezeranwe n'uwo muntu wahimbuka. Muhando baramubyaje baramutaye, araririmbye ngo walionizalia wamenikata, baba unipe uvumilivu. Abagabo n'abagore baraha twese tukamatuvuga ngo baratubyariye, ngo abatubyariye baradutaye. No umuntu yaceceka atikiriza mugatangira kumukondana. Ni indirimbo Muhando yatewe n'agahinda n'ibihe yararimo, ntabwo ari indirimbo iramya Imana. Undi arabyaye atereye hejuru avuza uburyo ki yari ingumbi iminsi runaka, hanyuma arabyaye abimbyara 9 n'abicumi n'abazine n'abazibiri bose ngo ingumba. Izo ni indirimbo z'amaevenema zitabujijwe kuririmba bijanye n'ibihe turimo. Ariko niba dushaka kuramya Imana ngo icyubahiro cy'Imana kize, Zaburi 117 ndango umurongo wa 3 haravuga ngo indirimbo ikwiriye ngo ni indirimbo ivuga Imana. Ni indirimbo ivuga uko Imana iri, ntabwo ari indirimbo y'agahinda ngo wanyamanzishe bafunga umunwa ngo bakubite. No tukama dusaraha twese ngo wanyamanzishe ngo ko turaramya. Kuabudu ni kumcha Mungu. Kumwabudu ni kuleta utakatifu wa Mungu kwa kongamano, nukuzana ubwiza bw'Imana mu bantu. Imiryango yari ifunze mu bantu ikafunguka, iminyororo yari ibabushe igafunguka. Taho bihuriye rero no kuvuga ubuzima bwanje. Hari umuhanga wavuze ngo buri umwe wese afite histoire yiwe, ngo ariko twese ntabwo turabahanga bo kuvuga inkuru zacu. Buri muntu afite inkuru ye, kandi uwamashije kuyivuga azagira ngo ni ufite inkuru y'igitangaza. Oya, natwe twaciye mu bindi twovuga hano, ariko rimwe na rimwe ntaco byungura ku materaniro. Dufite ubwoko bw'abaramyi batatu baza batuma tutabona Imana. Aba babiri,
uwa mbere ni umuramyi uzuramiriza ibihembo, ingororano, kubera ko ngo bamusezeranyije ko ngo twaremewe kuhimbaza Imana no kuyiramya, akamema ngo arabona ingororano mu kuramya Imana. Ni inshingano, ni responsibility. Ntabwo ari ibikorwa dukora ngo duhembwe, ntabwo ari ibikorwa dukora ngo dushimwe, ni ibikorwa dukora kugira ngo twuzuze inshingano zacu. Abaramyi ba kabiri n'abaramyi bakorera ibihembo, banako bakorera ku bwoba. Hano hinjiye OCS cyangwa OSPD cyangwa gavana w'intara yacu ya Kajiado, hari abahaguruka batamukunze gusa kubera nyine ko ari ihame ko umukuru niyinjira tugomba guhaguruka, tugapfa guhaguruka. Atakwa kongamano, hari abaramyi baza bahaguruka gusa kubera umuntu wavuga hangaye ibyaha yavuga. Muhaguruke, siko nta soni mufite, mwebwe mwicaye nta soni mufite, muhaguruke mukomere Imana amashi. Rimwe na rimwe batumvise iri teraniro ririmo abarozi, duha Imana icubahiro, abantu bakamubaha Imana icubahiro nyine ngo iteraniro ririmo abarozi. Nagahato nagatunambwene, bamwe baza baramya kubera gatunambwene. Tugira umugani w'abakurambere uzuvuga ngo uhuriye n'umwami niho uzugira gute. Bamwe baza baramya Imana kubera gahato, ntabwo baza bayiramya kubera ko babikunze cyangwa babisobanukiwe, babikora gusa formality. Tureba n'aba bamwe basohotse hano, uko bamwe basohotse kubera ko abandi basohotse gusa, hari za nyamukurikira abandi gusa. Abagatatu, abaramyi bagatatu n'abaramyi baza bavuga uko babonye Imana, habe n'ibihimbano byabo bitandukanye n'abarya baza bahimba ama evenement. Haleluya nzajayo iwacu mu ijuru, nishimane n'umukiza ibihe byose udasiba. Taririmba Hoziyana iwacu mu ijuru, nishimane ibibazo byo muriyo. Ubundi kuramya Imana no kuva muri no dimension turimo, no kuva muri aka gace turimo, ko kuba naburaye, ko kuba inzu bampaye priave, ko kuba abana babirukanye ku ishuri, kavuga ngo nubwo bimeze guto sinunamira ibigirwamana. Kuramya Imana ni ukurenga aka kabanza ndimo. Muzamubona intore z'Abanyarwanda kura ziba zihamiriza, ari amayogi baba bambaye n'igituma baza bashiraho hano matera ku Murundi, ari amayogi n'ibyuma, iyo ukubise gutyo umudiho aza kubabaza ku Murundi. Ariko ntibiza bibuza intore guhamiriza ngo isekera abantu bahaba bayireba kugira ngo basusuruke. The true worshipper, umuramyi nyakuri, yirengagiza situation na environnement imukikije, agakomeza kunezererwa Imana kubera ko afite ibyiringiro by'ibyaha yarangiza abandi bataha babona muri uwo mwanya. Umuramyi nyakuri azarenga imbibi z'akazitira arimo, akabwira umubiri urwaye, akabwira ubukene bumutsikamiye, akabubwira ngo nubwo bimeze uko nzi ko umwami wanje ariho. Ariko abaramyi b'ibihembo, abaramyi b'agahato, iyo barwaye bazabona indirimbo z'uburwayi. Iyo nazaga mbona kera tukiri mu mashuri, bazaga bavuga ngo hagiye ngo kuba ngo irushanwa ngo ryakuba, ngo ryo kurwanya, ngo kwifata, ngo ubudahemuka n'ibindi, ngo abantu ngo bazi kwandika imivugo ngo n'indirimbo, ngo mugende mwicare hamwe muri club ngo muhimbe indirimbo. Tuna watunzi wa nyimbo bado wa aina hiyo, dufite abahimbyi b'indirimbo bahimba par evenement, murenga urwego rwa evenement, situation, circonstance, environnement, ntika guhushisha intego yo kuramya Imana. Intego yacu yo kuramya Imana iba ku musaraba kuco Yesu yakoze, tugahora turamya Imana tuvuga ngo warakoze, wakoze ico tutari kwikorera. Ubwiza bwawe ubwo duteye iteka, udahisemo ko amabuye n'ibiti bikuramya, ukemera ko natwe tugira uruhare mu kukuramya. Wemere wakire ishimwe ryacu.
soza. Niba dukeneye kuramya Imana no kuyihimbaza mu buryo bwuzuye, nitubanza tumenye ijambo rya kabiri, nitubanze tubohoke, tubone uko tubohoza abandi. Ariko tukiboshe, izindi mbohe zirimo hano zaje muri twe ziteguye kubohoka. Abasambanyi n'abarozi baje biteguye kwakirira agakiza muno, bagasanga umwe muri bo ari uyoboye ceremony, bagasanga ari uhawe uririmbisha, biragoye ko bova ku migozi batoyeho. Tubanze tubohoke kugira ngo tubone uko tubohoza abandi. Nico gituma mu mategeko batazabemerera umuntu kwiburanira, gusa iya hase bazabamureka ngo yiburanire. Ariko ifungo bazababwira ngo shaka umujyanama mu mategeko akuburanire, shaka umuavoka, kuko usanga witaye mu ndi mutego wirindi tegeko ryo gufunga. Niba ari amafaranga nkahani wa hano, niba ari amafaranga yo gutangwa si wewe uyatangura imindani, ni mtu aliyetoka nje akutetee, atange kitu kidogo usohoke. Nasi kama tumekutana na damu ya Yesu, niba twarahuye na Yesu, niba twarabonye ubwiza bwe, mureke tubutangaze nk'ababubonye. Tuvuze tutavuze abantu babutuboneho, dukoze tudakoze abantu babone kuramya Imana. Kuramya Imana ntibihekera mu ndirimbo, nta nubwo bihekera mu kuzamura amaboko, tibihekera mu gupfukama, tibihekera mu kurambarara. Oya, bibaye uko nguko abadafite ingingo zo gukora ibyo boba bakuwe mu mubare wo kuramya. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibihumeka byose bishimuye Uwiteka. Mwakire neza ijambo ry'Imana.